Kanti le nhlangano yema-BMW ye-E46 lomuhla inikelele umntwana lekubonakala kuthiwa adubuleka ngato phithiphithi lebekatheka lapha elomali lapha enesibhedlela kaHlathi lapho khona adubuleka kwabonakaliseka ukuthi inhlava ayiphumi kodwa-ke babe sebasho bodokotela ukuthi inhlavu sebagcine bayikhiphile. Le nhlangano ye-E46 lomuhla ama-BMW babone ukuthi ngcono banikelele ikakhulu lo mndeni ngemali lengangethi R3,000 emalangeni. Sesicocisana naye lo ngumxhumanisi wesive nayo le nhlangano ye-E46 ubeke kanjena. Esibhedlela kaHlathi lapho khona umntwana sabona ephepheni ukuthi umntwana wadubuleka esiphithipithini besikhona enhlangano. So seve emaphepheni ukuthi umntwana kunenhlava ekhathi ayizange iphuma but luckily makwakhe sisema simshayela siyi-club E46 wathi inhlavu sebayikhokhile so thina sifake etandla emakhikhini sathi ngcono siyoveta lesikuvetako lokuncane kuye wena umntwana. So nyalo nje sibange khona ukuthi sisuka la sigibela amehlo abovu sihamba siyomhlola umntwana kaHlathi. Sihamba sibaningi kakhulu ngicabanga nje imoto tithatha la kubo 20 lesihamba nato siyi-club because vele siyi-club E46 umgomo wethu yi-charity yokusida asisho ukuthi sinako but nje lokho lokuncane lesinako siyafaka isandla ukuthi kukhona ekusetakala umuntu lesihamba nako nyalo lesiyomnikelela ngako umntwana ngo-3,000 emalangeni lapho sitafike simnikelele khona ukuthi akhona ekusetakala athole lokwanalokwa lokudzingekako labakudingile bangumndeni. Kanti ngalunye ihlangothi ushito ukuthi kulula kakhulu ukujoyina kuyo le E46 masonayo imoto le BMW uyobe suyeda nabo bakuniketa form bese bakuchazela ukuthi ngimiphi imininingwane lekufanele ukuthi uyilandzele. Akusesikwakucala ke kule nhlangano E46 isite kangoba eMaswati lamaningi ivamile kuwasita etindzabeni te channel Maswati ngijustice wakadlamini na Carlos Sigmathapha.